والصحب الكرام ذوي النماء. فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما الغير ما وما. فوقتي وساعاتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد صرت جيلما. فمن رام ضرقي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستحيلا محرما. كمن رام مسك البدر يوما بأصبع ومن رام عود العمس يوما وعيوما. كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد قدروا متردما. فعاثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما. فوالله ما في القلب هز لغيره فغير رسول الله ليس لتعلما. ألا من ناله نال المنى وفاته كل الأناهب يا راجي الهنا. أبشر بنيل المطلب على لا إله إلا الله 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 إلا الله. الله يا مولا بالطرب راقب أنت أتبي والزق وتجنبي إن هل مده القطب الله لا إله إلا الله الله الله. أعني به قوس الورى ثم الإدى طب الورى برهام من به نرى كل المنى والمطلب لا إله إلا الله 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 إلا الله. من ناله نال المنى وفاته كل الأنام هب يا راجي الهنا. أبشر بنيل المطلب لا إله إلا الله 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 إلا الله. كل به قد اهتدى بعد الدلال والردى في كفه بحر الندى يمسه من اكتبه لا إله إلا الله 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 إلا الله. ألا لقد رقى كل المقام اختصر عنه الفهم لكونه جد الكرام حبيب ياسين النبي لا إله إلا الله الله إلا الله. فيا مفاز المتقي حبيبي برهام النقي فوزه فقد وقي شر الإدى ومن غبي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله. ويا خسار المنكر أليس بالمدكر لقولة المدسر أذنته بالهرب لا إله إلا الله الله الله. ولو بدا لمنكري ما قد بدا لمبصري لما طغى حين كري مدح الذي قد اجتبي لا إله إلا الله الله الله. برهام يا بحر الندى
حضر الدجى شمس الهدى روح الوراء فالإيداء منكذا قل للمذنبي لا إله إلا الله الله لا إلا الله. يا رب فاسلك بنا صراط محمد ويا رب فانصرنا على كل مبرق ويا رب حققنا وبصر قلوبنا وأصحابنا وأحبابنا وكل موفق بجاه نبي الحق ثم صحابه عليه صلاة دائم لم تفتق. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الكبرك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسا بيل كارم سهلا نلور غول دباي زون غول دباتا كاكانا تدون لو شالنا نتتملا نبو سر تشافر نم تم سشان بنتم كاتيام بورد سان يو كياما نيماني كاتسادواني كندمانا ونسيال تنيماني والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. زون ككرميان توي أو كظلمات في بحر اللجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على
بصير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر الله أكبر. نانا تملا يوم وتشافر بيهاga na ngum teka chafar tani. Allah is going to tell us about the state of the disbeliever, the situation of the disbeliever in this world. The same situation will be for the disbeliever in his grave, and the same situation will be experienced by the disbeliever on the day of judgment. May Allah protect us from all manner of disbelief. Nana de tamlani chafar nama tankol tum de tuma dunya ngoponi kamal expectation be kamal tamasham la ka bagbatum da kamal tama batama mami sanyo ma sahayta pai biyan pala kiyamana bonti hada na banye shalma karkani kanyala ka ban sha imana kane don imana don yikul kane tuna kam ka hitu mun mana on biyan dele kan mana on zan alzin kom mbosele don tonin ka on mbosele shamma so baya so me babai de me misalin ma be examples ma dan kan mana na tatamla malaka hagar yala kana wanda babban dale ndumana o mamman yala topam di de pam misale na ma bosa shalom maltitima tanan ko bango ko mi borna taban kan ngunin ya Allah nuru samawati wal ard do aisha tan karandongo Allah nuru samawati karpele kamal le chana ay walgele ba ka ta hanati yila di yala ma abiyan bale ven yala ndumana on song de la mina le taban. Allah is helping you and I to know him. Light is not visible. You can't see light. Light can only help you to see something. When there is no light, something can be between your feet and you can't see it. But as soon as there is some reflection from light, you see the thing clearly. That is the nature of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is not visible. You can't see Allah. But then the light the zomla nina kakuto nyale. Amadi kana sase haskema mamman chanti misale ngwal Qur'an poni. Dinin ka yung zabe aduzam sama ya bunyo furla da bane bo. Ay parta kwarta ka kwardun doya maza. Biayine ka wantan pohi ka so hen yala no wantan pohi ay nyama ka duma haske ma tabo abin ya wantan ma amma duma tabo ma char maka bang na kaman wantan pohi ya biane ya to lalan nyan duma na on bi hako ni na ban yaran duma na on bi hako do zo wazalzal la ban yar shanga ay yul ban ma ka ban ka saati na so ben ka yul bo na woni din misale kan duma na on tir ka fil Allahu nuru samawat in kana ta zan bin sha'ban malban da na wani dan ya annaba wani matan ban wazo dan ye afanma na wun dab ganda ay kul kpahan da babbiyago an zamban na wani to baya bin ya haske shalban malban da na wani sagbana mi ayul nyawun tankanya gwale ka zan laban na wani da zo lalana wun dab shaban dumana bin malban da na wani ngo babbo so ko bosa na babbi hagun man la haske shalkan da mana mal nan da busuhur ne wata zannan janga puna kanin ya ba haske ma jirba muke jangla ne bi ke jangla ma na ka babbe na won jama puni babbi hasibi talab kiyaman da mana woni yo ba san yo shale no yan pahba shale ban mi za sana woni chafatna man bala bagba butuma kan da mana won zambo so bo so ma puni da mana won sabi yalati butum biare liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu bantum tun shalma dan zelde funa dan kan mana yan zan yo basam zialle ka ba yalba tuum biar so min kan nya nin sala na lo malla tuum biar banya na won dab su mama ne mana on punya hatta yama gufirat wa muhiyat fala asra laha wala dhikra laha hatta fil Qur'an ne mana on yam boso batum tum sa o puncha bataya pangba kan nya hale
dozo de boble la hakane dozo di yelbagba besanyo ya to ashe de betu dozo kan mana on beta halena ni man kale boso tu mbiarna mana ngum takachale kan au ka dhulumatin nabtumaya walladhina kafaru a'maluhum nuvu shabanan chafaltalana na when those who disbelieve in Allah a'maluhum mbutumani yashali kazulumatin so hala ayapuni kasarabin biqi'a zungomi kazulumatin au kazulumatin fi bahrin lujji. Their state or their situation as well as their deeds are like darkness. Fi bahrin lujji, darkness found in a very deep sea. Sea by nature is dark. Sea by nature is dark. If you find yourself deep under the sea, you will not be able to see anything. Your sight will not be able to help you. So Allah is telling you the situation in which they are in this world. They may be wealthy, they may be intelligent, they may be scholars, but once they don't believe in Allah according to the teachings of Islam, their situation is not different from the situation of darkness found in the deep sea. So Allah described it, darkness upon darkness, veils of darkness. Fi bahrin lujji, found in a very wide and deep sea. That is one kind of darkness. Nam. Yaghshahu mawjun. Aside the darkness of the sea, you find waves of water covering the sea, providing another layer of darkness. If the sea is dark and there is a wave upon the sea, it gives you another level of darkness. Now, min fawqihi mawj, you find another wave, second wave upon the first wave and upon the darkness of the sea. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawj. Now, min fawqi sahab, you find clouds also covering. When Allah mentions clouds, clouds cover the rays of the sun from providing light to the earth, right? That is why when the rains are about to fall, you find the clouds covering the rays of the sun. If it is in the night, it covers the rays of the moon, so it brings some darkness upon the earth. Allah says, you find another level of darkness provided by the clouds covering the waves. Now, zulumatun ba'duha fawqa ba'd, darkness pile upon one another. The first darkness is the darkness of the sea. The second is the darkness of the first wave. The third is the darkness of the second wave. And the fourth is the darkness provided by the clouds. Now, zulumatun ba'duha fawqa ba'd, darkness pile upon one another. Now, إذا أخرج يده لم يكد يراها, darkness to the extent that any human being who finds himself in the sea, when he removes his hand, he barely can see his own hands because of the levels of darkness. The hand is the one that you can easily bring closer to see, right? Any other part of the body is difficult to see. If you want to look at your shoulder, you have to turn. If you want to look at your thigh, you have to bend. But for the hand, you can lift it closer to your eye. But any disbeliever, any human being who finds himself in this kind of situation, when the person raises the hand closer to the eye, the person can barely see the hand. Now, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, whoever Allah has not provided light, the person can never get light. Anybody who has been deprived of light by Allah, there will be no light for the person forever. What light is Allah talking about? Allah is talking about the light that will help you to know that there is a being called Allah.
The light that will help you to know that human beings are created for something. They are never created for nothing. The light that would help you to appreciate Allah and appreciate Him better. The man na tamlan to asar tala haske to ne chafar na ma bi hagu shal na bambe ba bela zamsam puni zamsam ma ya butu magba de bi hagu man la zamsam an be shal na katum la bi hagu ma puni ka to magba yambe da zo na butu man la zamsam balbo fi bahr al-luji ka zamsam wa ma de bela teku ne teku shal din zulum puni بحر لجي أفنم بوص للا نيالاتا بحر لجي بحر لا يدرك قعره ده الظلم حالا يكتي كما بونا أكتو باقة ده الظلم كثير ماء دو كوم ما قلسمي أكل يلعن يلم حالنا نينا بحقو كدك بن للينيا زمسم متلاتمة أمواجه de ko palgama de nyartabma de ko le galsama kan nyartaba te ko kan do manana tamlam bo sarma annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam tumban do halkoti yi duniya wani na physical ayo de na jenye teku annab na jenye teku kan do manana wonta bo sar teku ya ta alquran puni kan won kan mi teku kan yala da bansam ko buhamtele professor Qur'an ni yalla shamo ma la ka yan yalla annan Muhammad mi na shin yalla na da waha na da yalla mu'jiza la jibba nan yalla na da ta yalla mangle da songa ka bangna annab shin yalla na wonto don wana jinya ban do lo shalma non gonchan lo shalti ku kanima na desert no le kada bana tamla mbo sir chafar na mutuma na butuman malla zamsam balbo fi bahr luji dimbete ku shaladan zalim puni danan yalama danan zalama bamite ko kanye butuma bete ko puno kulgo puni bi kegbin ma puni babala nyar ban sha zamsam nyal da zo na chafar kambela zamsam puni fi bahr luji yaghshahu mawjun ka ko gban be ko palaga karna en kanan to pobte ko ma zamsam salam bala min fawqihi mawj ka ko bang shal dabang be ko palgi shal dabang de ba kanat la pop tuule dinma min fawqihi sahab kala nya ka sagbang den la'and ka sa kom yir de punma ka bana yin kanan tala poble nta zamsamna don la sagbana wa biditanan ka sayen mi sagbang ma ta'ara la wontan haske de zo ka sayiku abla hanyar wontan haske dinya yung gola haske abla hanyar le no na wi yara mana ka sagbang wakana ntala ta zamsam shalna don wontan haske ko aya gola haske ko aya na la biya gona ka chafar kambe de zo na ngom de ka ce chafar tale wotu magba we pa na kiyama ta buar de she lalako yanya zamsam ma biyan ce ko nyan mamman da tumtu shalma kan da mana mbon na gbale ven yala kani idha akhraja yadahu lam yakad yaraha na la nirma ngom bela zamsam waponi way yi wonu kom ma puni inye wonu ko palga de bay ma puni inye le la sagba ngopuni ngom mamman ni na bibu to yu na gbara le ven yala ni sal numi ka kole an pola kar marani na kanu to yule nyale ay yula abu asapti mango sheka malgi ay yula anaba sheka salam ama numa wala dan to kana ama wazum sama gal samati ya way ko wonu ba mar woni na wo nyar la wo yunu ba le إذا أخرج يده لم يكد يراها كان وانا ونا آية ما كان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نمنا ونا بزالني سنبي حسكتي سو دلا ما كتوني على لوشالي وما نيلا آية ما نيرتي تو أشالم بالا أما نمنا نتتملام بار منا بغيا شفرت من دبن شعكم دك على خير نانغم تكاشر بقول جنبو بعيول ملبو nzaasana annabawa na mashabbe nyimbata ba yalmanli be kiyama yisaba de kani be ti kibablaya neti de zanya la chafrata le mabe no mana woni te bor dable na ala khairi wati wala haske ka haske ma ce ko banya dukoto nan ka sagbana wa dimbe shamu karpan sonnangle
wayan bor la wonnan la mashi dukutonin katingban won doye dun doye shamwo karpala de mallan wonnan le anya haske shalkan do mana na tamlan zannon wasu hunama dukutonin kalana na tamlan dablo ko wum alqur'ani do mana wai to bor no dole se dawle haske ma ko yan zannon wasu huni biala ma ka bang na wala ka bang da chana nduma na wani ta fahar haske ma anya ko bang da na wani kan marta na wani ko bin shakam ta lega na wani anya ka haske ma mon do ka char tum bi shanga din yan lega bari wa min na won sunsuni da haske kan do mana na ta tamlan bo sartman do mana na ta tamlan pahanta haske haske ma an chaka ta jijang la ma po nduma na on pahantele ai da ka haske adiyan bela lo shale anan kum marna na wum na won ya ta akore nan ko biere puni do so sashar kam kala dabale ngum mal biala ngo we wum de alqur'ana aya wum de na won ya ta haske ma paharami denen ya nurun ala nur ndana woni ya haske shalma nurul haske nyel we wum aya ma karpai we wum wazu karpai we pujar le karpai nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha namana on zang dala haske ma dole sir wasu ne borso haske ma yite ke dable sone so ma be nyuama de lere ma kamishkati kaman farla wa ka volka de pone de zo bargan sambel ha to pierre de pone nyuaka yale ka suhdin be nyuama ne ma ka lege kaman farla shalendo mana woni yale ma كمشكات فيها مصباح سوما امبانيه فرلانو المصباح في زجاجه لالا فرلانو ككلوناي كانت تعلي سوما نمدشل دن تعرلما دنني حسكما دوزو وسو يكل تحيلو يتو عشالي دبنن يالمغلي ان محمد صلى الله عليه وسلم وندا تو جيلو شالي وكلن جيمي kan mana wunce ko suhma ne ka haske kere forma ko to asarna wanda baban shadin yannan kiyama Allahu akbar kiyama na bayisi kan mana suhma ne ti ya ko nyar da yannan da poni sarina umar radiyallahu anhu wasu yakul yalo bin shakam suhma ne ma wa kul yalla la kan yannan sarina usman in kuliji aka so ta kana wasane no po kuna yaldala ma kawla ki kan na kan yar dar tayni kan yala dala ma na kan no yul laban yar sha dum basam suno yule sayyidina usman kalimani so ma ne yemis al misbah fi zujaja az zujaja to ka annaha kawkabun duri din ne kaman margama wa kalimana ma ban sha kam dan nan da ma no yundalame da haske kan mana won yarta ma ai zanna won yimo pahra la haske ma ka suhma nira ni to kul yel shal de punnan nay de do zel sagoba marta ay to kul bashali din yan kubukata to abu asarle amin woni yan zabi abakani den de no mana won char maka bang ni yel mangla ka ba ma abala wa asarle de zo kan no mana won ya no mbetiso de lan ko to nyale no mana won timtele faman lam yaj'al Allah lahu nura fama lahu min nur ndum na won bor man ta zandam bo ma bang no biane Tizang lebang no biana, tizang melebang no malaiko. Allah wants us to use these examples to establish the fact that He exists and He is capable of doing whatever He intends to do. His capability reminds me about somebody who drank alcohol and became so intoxicated. And then a servant of Allah, Sheikh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani was a saint. He was passing, and this drunkard called him, Ya Abdul Qadir, oh Abdul Qadir, Halillahu Qadir, am Gayru Qadir. Is Allah capable or Allah is not capable? And Abdul Qadir Jailani said, Bala, Wallahu Qadir. Nay, Allah is capable. And then the drunkard said again, Ya Abdul Qadir, Halillahu Qadir, am Gayru Qadir. Is Allah capable or Allah is not capable? And he said, Allah is capable. And then he asked for the third time, Ya Abdul Qadir, Halillahu Qadir, am Gayru Qadir. Is Allah capable or not capable? And he said, Allah is capable. And then Abdul Qadir Jailani prostrated before Allah. He did sujood and started crying.
When he got up, his students who were moving with him asked him, "We don't understand your communication with the drunkard. Tell us, what did he say?" He said, "The drunkard just asked me whether if he repents, Allah is capable of accepting his repentance or not." And I told him Allah is capable of accepting his repentance. And then he asked for the second time, "Is Allah capable of making me, the drunkard, take your position, the kind of saintly position that you occupy presently?" Or Allah is not capable of doing that. And I told him Allah is capable of putting you, despite your situation. When he accepts your repentance, he can raise you to become like me or better than me. And the third time he asks, "Is Allah capable of putting you, Abdul Qadir, in my own situation?" And I said, "Yes, Allah is very capable." But then I became so scared, so I did sujood for Allah subhanahu wa ta'ala and prayed to Allah never to try me by making me experience the situation of the drunkard. So Allah is capable. One of his capabilities is that there is absolutely nothing that Allah cannot do. You may be righteous today. When you laugh at those who are drowned in sin, Allah can exchange your position with theirs. Don't laugh at them. Tell Allah to grant them the opportunity to repent and grant you the ability never to go back into their situation. So Allah is capable of providing everybody light. May Allah provide us light. And the reading continues and Allah says, "Walillahi ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون." ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ندم بنا أبنجا ban sha kam dabla ne nyara shoko kpaham po kana nya ban sha dem be po no ai ba kpaham akonya ban sha ani na wakulen yu na she ka kpaham do kan da mana bo harana banya annan muhammad ko bo tule sallallahu alaihi wasallam ka bo ko mana in kana mina zo dum bo banya annallaha kada mana na tamlan so tum warna tabban wa iko na pashama annallaha yusabbihu lahu man fi samawati. Bin shakam din be sagbana ni kamal hankale na din be sagbana ni kaka hankale man tirla din mal hankale ma ka tirdan ka hankale amma ken do mana wala Allah da za. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi man fi samawati wal ard. Bin shakam din be tan banyanga zo kamal hankal ne salna min alzannama na ban kwabre dan damda min dan badamda za na baza samsar lana wani dan la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yunazzihu Allah de perla da'araka charando manana ta tamlana soyete zan no balabe puabe piabe bon kwabgon kwarga zan ti bole ya na bole ma di matin do manana ta tamlana da'araka tando mana wani ma anya wannan subhanallah da kullum man labin nan tagla da arma ka mi pehre la bahra da don da mana wani ban shakam din be sabana da me tambanne da samsarlana wani nam والطير صافات والطير kan mana wannan walaga nonsi konko yale no nonsi shaba ban tiga ba pampama mbe sabana ni o gaharla pampama ma ka chana wo nta palo shalo wo bal hagahara katie kon pamama wa mi buluna ngonan gbabo ma ndo mana won yi kon gbabo wanti le sahshala kabla hagahara ma madu tiano daluna wo do wa tayru safatin bizama ndo mana won pila zayin ga wasu wata bagalamma walla allabin sha'akam nin salabun kwabgo sokam kana yin walga nonsi no zang bata misali wa tayru safat kana kullun qad alima salatahu wa tasbiha bin yahrama za kullun kyango at-tanwin dommatayn shaldan kana lam ma zoma dan yala iwadun an at-tanwin iwadun an al-idafa
da yanyala kullu wahidin minhum da za'yin ga kam amma kan da mana wani yi idafa ma kazan kullun ma na idaf tanwin ma don kulkana ma yugni anil idafa da laka bukata na wani kullu wahidin da zo kullun da za'yin ga kam qad alima salatahu wa tasbiha da mi da jangla puho ne yasha wulan samsana kole da puho jangla tin da mana wani kole mili folwale mi dan samsana da puho da jangla sham kullun qad alima salata bin shakam na wannan nam hal woci shal dan biya nuni ta para dan biya tabane da zami dan samsana da puho jangla sham Allahu akbar wanda mana na tamlan bor na ban yin nan ya biya ban waban nam da shab nan dalim wa tasbihahu da lahmi din samsana da samsana wani sham wulan samsana da pe da are kace na wani kullun kada alima salatahu wa tasbihahu kayna wala wallahu alimun bima yaf'alu wallahu na nata tamlan bala ma ya alimun bangdan yo bima yaf'aluna na bazai no kam nan da shal buyi kula garta ka ko rawum da la kumsi amma dinya la tasbihi karnan ma no wana won min won kar samse no yi garta ka kula kohra ayuna mano kohra me amma no mana won mi won yara ya to ashal ma nyin ba mele don nin salam wumbu malla da targa vriti ya ga bala hawum da bo ku kolma ita sa'ya abala hawum da amma ban palamma no mana won mi ban bi hal shalponi ka fanam yalno kullun qad alima salatahu afanum tila da fasara buyi kullun qad alima lahu salatahu ne de zayuno kam ndo mana wummi de jangla ne nya shale wala kar poore le ndo mana wummi ka shabena ay kullun kad alima salatahu bin yahrama mamman midin samse ne bapo ba janga sham imam jalalaini suyuti ngum pila na wummi de jangla po bane nya shale ngo ka fanam bang palam ba pigi bin ma mamman midin samse ne de po de jangla sham kan midin samsana da samsi inda mana na ta tamlan sham kira asharfuna da kamana kullun qad allama salatahun inda mana won bangsale da jangla pobo ne shali na da tasbihi ne shali kan midan nan da shali lamin ya aya ma zo na kan yalla salmin sali alam tara anna allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Haven't you seen or haven't you observed the fact that Allah is the only being that everything that is in the heavens and everything that is on earth glorifies Him? Everything glorifies Allah. On earth or beneath the earth, they glorify Allah without stopping. You may see animal crying, thinking it is crying, but Allah knows that it is not crying, it is glorifying Allah. No. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. وَالطَّيْرُ, and the birds, you find them spreading their wings, sometimes flocking together, moving together, flocking and spreading their wings. When they spread it, that spread can be a kind of glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, all the creatures of Allah know the kind of prayer they should offer to Allah. They know the kind of glorification they should offer to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Wallahu alimun bima yaf'alun. And Allah is fully aware of whatever they do. Allah is helping you and I to understand the nature of Allah. Dhatullah, Sifatullah, wa af'alullah. Allah is helping us to understand His essence and to understand His description, the things that He used to describe Himself and His own action. And He said, Walillahi. Walillahi mulku samawati wal ard. To Allah belongs the sovereignty or the governance of the heavens and earth. Now, the return of every creature of Allah is to nowhere but to Allah subhanahu wa ta'ala. Namana na tatamla nungunu su sagbana den kambe sagbana na mintang ban nungunu suli walillahi
ولله ملك السماوات والأرض sagbana min tengban nam na wonnun sole ay pahan le 20 yala gba de da kane ndo wana wonnam le bo do do wonnam le ma ngonen tahla na bi hagos pune kana yin sole ma awjadaha wa malakaha wa sarrafaha kayfa sha ndana na tamlan tahlana kasuli kalliya garle wasu na bar sham wayta laha bar na da labna kiyama da biyan to labla shal wasan kariyan labna Allahu akbar ndana na tamlan na bo sagata shan afaso traye mano zang le bo se yila pone de zo ya pam kat yinde le tene yan yinde le ma ka so won ji awum de yila ama kan yala qur'ana ayanam no bosa na wani ya to ashalma dunno kati yarma kalima la ilaha illa allah wa sa'ada li ka wum da nyasam ka so won ji ne yila ne da bafala wala ka fa so bosa li wa bosa mane الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصهور السم قدسه والنمل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه والله يسترهم والناس يعصونه جهرا والله يسترهم أفماني يغتيات عشال ولا عبد ينسى وربي ليس ينساه إن اللي يبقى لي يلا بومبو ينسى على مكوم دنيا عصم كان 19 دفسارة ne الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من هو يا صعب يا شالي أما إن ممن بومبان دن سعد الشام الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الطير سبحه والوحش مجده الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله والنمل تحت الصهور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله تشانتا فسرا أفيلام يا نا الشمس والبدر من آيات قدرته نانيا ونتانا نغوالي دبا كامانا دو ووتنا نا ومبيان تپم مين ندوما ومبيان da kamana da duwota na nawon iko patarga Allahu akbar wal barru wal bahru anya duli no kulgiya faidun min atayahu bialan balando wana umtina pon ka kuli yisan kulce na abu cirgo ko kanan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko jin duniya na halti ko ni na banya teko kanyala dulu nole kanyin wona mina ti kuli sana ta chamma kan goshe to du kom kana ya biala mbalando mana won pen poni i kuli yan zan pen wakati alquran poni ayatan surat fussilat poni anya kan do mana na tamlan yala wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun نمنا نتملان يلا ومن آياته الليل والنهار يوم ونتعنا ندبي له آية نمبونا على ما دون وهر وإيكو والشمس والقمر قول من ونتعنا بوا آية نمبونا مبلا دذو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر بنن السجدة تير ونتعنا بيقول ما نيد نيتين دمنا وني ونبوس كين ولله ملك السماوات والأرض ونن سمسني نسجدتي
in kuntum iyyahu ta'budun din dai shirin yalan wunki jamda to yim kam yalani ka bala ko wan yalna wal barru wal bahru faydun min atayahu ayatan surat al-isra puna anya kan mana wan yala walakad karramna bani adam وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من عبادنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نونا نتملاني يلا يا no تبقى آدم بيا Allah says he has dignified the son of Adam ولكن كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. We carried him on the bare land and on the sea. When he wants to travel on the land, we taught him how to do that. If he intends to travel on the sea, we taught him how to do that. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. Whatever is lawful and good, we provided them. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Out of all the things I created, Allah, I raised the son of Adam above most of them. So when the poet says, وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ فَيْضٌ مِّنْ عَطَايَاهُ, he's still reminding us about the verse of the Holy Quran. But oftentimes when we sing it to praise Allah and we enjoy it, others tell us we are doing something that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam didn't do or better. And then he went further and said, وَالطَّيْرُ سَبَّهُ وَالْوَحْشُ مَجَّدَهُ. That the birds glorify Allah. And the recitation of this verse, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. That is what reminded me of this. That the birds glorify Allah. The beasts, animals, they dignify Allah. Wal mawju, Allah says, even the waves of the sea. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. Allah is telling you that even the wave, when you go to the sea, you see the waves hitting one another. They are doing nothing but Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وَالْمَوْجُ كَبَّرَهُ وَالْهُوتُ نَاجَهُ. And then the big fish, all of them communicate with Allah subhanahu wa ta'ala within the belly of the sheep, a fish. Jonah said, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. And we also say, we tell Allah, Asaynaka fasatartana. Tekela ta'ala na ka lersdara shele, Allahu Akbar. Asaynaka, buhammiyan dumana balambo. Ne kan de to ashawa ma zaba mallam balan da katabga na won poy kana yelo ambo de to ashal. Ay yelo asaynaka fasatartana. Tekela ta'ala ne ka jana to su'ama nan ka shir lertada shel. Ay de bora so kam na nyate. Nasinaka fazakartana. Tetamla yala kanyin leteti yala. Agdamnaka tukuala soli farahimtana ka zotina mbwa. Ayel dambana ka yala ndumana unka yel balam. Ayan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ata yakuli ansuma kama anti varna surasha. Atabago achako bangna ta'alama ngosuhun yu kan shignya la hadil tabli wede wal wana zang la jiha fi dunya min kiyama. Dozo bin shan kane anyala charre karbe ko le longni. Kola dam badamla amma ka samsaran da manawan kanya ka shihi ka ba ku dare chan bu nyum da bu a she ba tabgar ma ka samsaran da manawani amma dan be afama na shamma wan nasu ya'sunahu jahran na yala nin sallam ya ban kyarlan da manawan tale na poloni fayasturuhum wan yal na poloni ma nyin ta da mana su'amanan atana ala zanni na ma dan banya kana won bawo alzani duk bane da ba ta'ara banya ba an yanna su'amana ma malaika banya malaika nya kan da mana ngongon wana da mana wanya ba da ngarna yala nin sarak ne ma ka ba kana won tale ne polone ko larta ba da shele ka ba tam da na won yala man da mana won ba tam da so yala to so da na ta tamla na won da cha ta tamo yala na won pahanta haske to ngoma kan da mana won yarta kayan to kar kayan naula alam tara anna Allah yujzi
سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الله أكبر. Allah says, ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Allah says, haven't you observed that Allah gently moves the cloud, the rain clouds? When it is about to rain and the clouds form, you see the clouds moving gently. Is that the case? Is that the case? Allah says the clouds are not the ones moving by themselves. He's the one who is moving them gently. Allahu Akbar. Allah. Directing them. Sometimes the clouds would form in Tamale, but their final destination is Bolga. The rain will fall in Bolga and not Tamale. So it is Allah who moves them gently. Yasuquhu sawqan rafiqa. He directs them, pushes them. It tells you that as soon as Allah says clouds form, they form. Whether there are vapors from the sea or not, the clouds will form. Because Allah will never command anything and it will not happen. So he says, haven't you observed? Allah is helping you so that your understanding to come closer to understanding the nature of Allah. Alam tara anna Allah yusji sahaba. Ndumana wani bukpahanda. Ndumana natatamla nedar sagbana. Sagbang. Sa komni yirshal nama. Ndumana wani dar le kalkulcha ni diala. Sagbang min forme tamal. Kanyala keka anyale. Ama kanyala bolga kadiyami. Dishal no to form naya kanyala ay savulgo kariyami ndomana wonen daada le karchanma bukan na umbola obamana bangwa iko. Alam tara anna Allah yusji sahaba thumma yu'allifu bainahu. Thereafter you find Allah joining them together. Akule nyama karku sama ku ya kwebiala atiya nyaka ndomana won la anda daza summa yu'allifu bainahu karma de bayim beni mani summa yu'allifu summa yuwallifu karma de bayi ndomana won ko tahlana anya karlam kun sabage de bale bo ama di fili de kunyala bieleke yusji sahaba thumma yu'allifu bainahu. Then he joins them together. Then he puts them piles one upon the other. When they come together and become dark, beat a lamb. And the you and the lesham one land lamad the patabzo when chami yaj'aluhu rukama kalima ayan yalishaka of surat al-anfal puni lo shal bana wani yani innal ladhina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ثم يجعله ركاما. Thereafter Allah will make them layers one upon the other. فترى الودق يخرج من خلاله. Suddenly you see rainwater falling within the clouds. Rains falling, heavy rains. When they ask you to carry a barrel of water, biya na jimko ankwara tamalizano wuma damli savulu gonam konko kamba mi don ban malashia den tonen ka ban to jiko ankwara ama biya na sal jimko ankwara yalle amma ka komma kan do mana won la'an da zakar pampata bazo lihin da tamsam da mi balluna zo zang mala bang na wona ba zang la bang do mana wona hankala batum mu da kuwa bukata ثم يجعله ركاما
فترى الودق كان يكسكم يخرج كريرنا من خلاله لا سبنا وما يأسبون زعين غمبلا وينزل من السماء من جبال فيها من برف فسر دبا تنبيه بونا ما ينقلن دزا بونا تقبا كرما وينزل thereafter Allah sends down barada hailstones sakwa nwana onko na sasar sakwa na hailstones mina sama coming from the skies min jibali they are coming from mountains. The hailstones are like mountains in the skies, yet the capability of Allah holds them and they don't fall upon you. They are heavier than some of the clouds, some of the mountains that we have on earth, yet they don't fall because they obey the command of Allah. Why can't you also obey the command of Allah? The one on kanya saku aya ko sasar saku ana kanyala di yerla sagbana nena de mini yerlo shalman zoya na kad yerna ma saku ana kullu am be sagbana nan bargar duniya ngo zoya ama de bulurna no mana wonna tabbar ne shalluna ko tele iko kariluna wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min barak fayusibu bihi man yasha'u niqmah. And then Allah causes the hailstones to strike whoever He wills by way of punishment. وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ. He diverts it away from whoever He wills by way of mercy, rahmatan wa ni'ma, by way of mercy, by way of favor. So the hailstones can fall and spoil the fruits of some particular city, and Allah can divert them away from the fruits of some other city. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. If you like, you read it. يَكَادُ سَنَاءُ بُرَكِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. The lightning, the brightness of the lightning that we experience when it is about to rain is enough to take away the human sight. No matter when the sama itiami nyasab shaldan ndema haske be ni sam shaldan yirna de punama haske wa bela de ko kan nyasab ma ba be de ko haske wa ma sam sarlana wa kan nyasab ma ba sam sarna wa Allahu akbar. Yakadu sana barqihi sana'u burakihi sana barkihi de haske ma nesam de konko saya na de zomni sallina na ngom te ka zo ntale bokan do mana on bara do mana on ko bara mina bagno iko patarga ti bangla la ka te balga tamang ntindo mana on kay no la yuqallibu Allahu al-layla wan-nar nungun nana te tamla wonen leba ga yongno won tangni naam inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. Lama pune nak paham bobiani amma li ulil absar na non shaba ban zopur ni na shalden be ba zopur na ni na zopur ma go malla ni na ho no ka fa so en yala ya to halajin bala ko yanni ta'ammal bi aynil aqli ma ana wasifun تأمل بعين العقل ما أنا واصف فللعقل أسماء وآت وأبصار أفرم يدي تاكا بوانا أكبهم كان نينا وكابا مالك بحن دانا زنگ من نيشال دن بيا زوپورن لا زنگ مالك بحم ني يرأي تو أشالنغو دومين زوپوري ندم مالتبا دن باري يتو أكا باري يلا كالله مال نينا زنگ مالك بحم أيضا نيمبي هوانا أكبهم أكو باي دوذن دوانا نتتملاني ويقلب الله الليل والنهار نونا وليابغر لا يونو وانتاني الله alternates or He causes the succession of day and night or night and day. Now inna fi dhalik, in the succession of day and night or alternation of day and night, la ibrah,
There are lessons to be learned, but for men of insight, not men of sight, men of insight. Sight is different from insight. So when you apply the insight one, you will be able to understand. What is Allah telling us? Allah says, Tatabu'ul layli wan nahar. Night falls, daybreak. Nightfall, day breaks. If you fail to use that to understand that there is a being called Allah, then you have cheated yourself. Yankusul layla wa yazidun nahar. Wa yazidul layla wa yankusul nahar. Sometimes Allah reduces the night, it becomes shorter. And then He increases the day becomes longer. Yuqallibullahu al-layla wan nahar. Sometimes the night is even hotter than the day. Sometimes Allah uses hot and cold to draw your attention to the fact that He's the one doing it. At other times you are complaining of cold. Sometimes you are complaining of heat. The alternation and those changes are caused by nobody but Allah subhanahu wa ta'ala. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِالنُّورِ وَالظُّلُمَةِ. He uses light and darkness to draw your attention to the fact that He exists. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ. نعم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah is telling us more and more about His abilities, more and more about Himself. Three things are important here in the verses we are reciting. Try to imagine the nature of Allah subhanahu wa ta'ala. Dhatullah, Sifatullah, His attributes. Try as well to understand the deeds of Allah, the actions of Allah. We need to, all that we are reading and trying to interpret is helping us to understand and appreciate Allah. Ma'arifatullah, knowledge of Allah, getting to know Allah is the reason why Allah provided us with a brain. Whatever you use the brain to do is extra. The first purpose is for the brain to try to understand Allah, and that is exactly what the Quran is helping you to do. Time will not allow me to comment on this verse. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma' faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu Allahu ma yasha' inna Allaha ala kulli shay'in qadir. We ask Allah to help us to appreciate Him better. We ask Allah to draw our attention much more closer to Himself. And take our attention from any other thing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal ghatib lima sabaqana sirat bil-haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa midar al-azim. Allahumma alif bayna qulubina wajma kalimatana ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا اللهم إنا ولا تعن علينا وانصر علينا وعدنا ويسر الهدى إلينا اللهم ومن تكبروا وتجبروا علينا نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنت لله